minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho mu gihugu cy'u Burundi yitwaga Gabi Bugaga yasanzwe yapfuye. Amakuru yatangiye kumenyekana mu gitondo n'ubundi cyo kuri uyu munsi kuri iyi tariki 13 n'ubundi Mata 2026 aho ibinyamakuru bitandukanye byo mu Burundi ari byo byatangiye cyangwa se n'abantu bakomakomeye ku mbuga nkoranyambaga b'abarundi bari no hanze y'igihugu bagendaga n'ubundi bagaruka kuri iyo nkuru. Uwitwa Pacifique Ninahazwe ni umuyobozi w'umuryango utegamiye kuri leta witwa Fokode, akaba n'ubundi atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi dore ko bwanamushyiriyeho n'ubundi impapuro zo kumuta muri yombi bamwagiriza nk'uko bivuga mu Kirundi kugerageza gutembagaza ubutegetsi. Yandikiye message ashyiraho iyo post message ijya kumbera nk'iyo WhatsApp. Yego n'ubutumwa rero umwe mu baturage ushobora ko yandikiye uyu mugabo witwa Pacifique Ninahazwe awushyira nawe ku rubuga nkoranyambaga rwa X ndetse na za Facebook hose, imbuga akunda gukoresha n'ubundi n'uwo muryango ahagarariye witwa Fokode. Mukanya rero ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni Ntare Rushatsi nabyo bishyira hagaragara itangazo ribika cyangwa se ryemeza urupfu rw'uyu mugabo wari minisitiri w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho. Icyambere bavuga ngo guverinoma ya Repubulika y'u Burundi ifite agahinda kenshi ko kumenyesha abaturage b'u Burundi n'amahanga urupfu rutunguranye rwa minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru bwana Gabi Bugaga rwabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa 16 Mata 2026 nyuma y'impanuka. Kabiri muri ibi bihe bibabaje guverinoma ya Repubulika y'u Burundi yihanganishije cyane umuryango wa nyakwigendera uri mu gahinda gakomeye abagize guverinoma abo bakoranaga muri ministeri yayoboraga inshuti ze zose ndetse n'abarundi muri rusange. Gatatu, guverinoma ya Repubulika y'u Burundi irashimira kandi irazirikana nyakwigendera ku bw'imico myiza ndetse n'ubunyamwuga byamuranze byatumye igihugu kimugirira icyizere mu mirimo itandukanye yakoze mu nyungu z'abaturage n'igihugu. Imana imwakire mu bwami bwayo. Ikindi, amakuru ajyanye n'imihango yo kumushyingura azatangazwa mu gihe kiri imbere. Yakorewe Igitega kwa 16 Mata 2026 n'umunyamabanga mukuru Jerome Niyonzima. Yego, Jerome Niyonzima n'ubundi asanzwe ari nawe muvugizi n'ubundi wa leta ndetse kuri televiziyo y'igihugu cy'u Burundi ni nawe watangaje iby'urupfu n'ubundi rw'uyu mugabo Gabi Bugaga wari minisitiri n'ubundi w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho mu Burundi. Mbere abantu bavugaga ko icyaba cyateye urupfu rwe kitaramenyekana, ariko ubwo leta y'u Burundi irabyemeje. Ariko hano Jean Pierre hareta hazamo za doute mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko ukurikije abantu bakora za analyse kwa ukurikije ahantu imodoka y'ukuntu yabaye naho bamusanze nuko byagenze, urabona ko hashobora kuba impanuka mu buryo yabaye bishobora kugorana kwemeza ko yaba ari impanuka yonyine yahitanye uyu muntu. Ukurebye ifoto y'imodoka ku ruhande ku ifoto ya mukanya wahita ubibona. Sintekereza ko impanuka y'imodoka yaba yaje hano ariho yagonze uko mbibona, ariko cyangwa se mbitekereza hanyuma ngo be byagenda kuriya umuntu yicaye imbere abe yakitaba Imana. Ahangaha wanirije ifoto ushobora kuvuga ko ahubwo yagonzwe uko byagenda kose, ahubwo nanone ukibaza uburyo yagonzwe ariko imodoka ikagera hariya bayisanze. Yego. Ikindi, niba umurambo we bawusanze mu modoka kuri vora, yego, unatwikirije igitenge nk'uko biri kuvugwa, ubwo uko biri kose ushobora kwibaza uburyo ibyo bintu byakozwemo. Ni ibintu byo byateye uruntu n'urujijo mu Barundi ndetse n'abandi bakurikiranira hafi ibyo mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma kandi nagiye mbona ibitangazamakuru byo mu Burundi nabyo ubwo ariko hari imbere y'isohoka ry'iri tangazo rya Repubulika y'u Burundi ryabikaga iby'urupfu, hari abantu barimo bagenda bahuzahuza utuntu. Urumva iyo umuntu yitabye Imana burya biba byiza kutabivugaho cyane kugira ngo udatoneka umuryango we, ariko amakuru ahari nk'abanyamakuru turayavuga. Igihari ni ibiki biri kuvugwa bundi ku rupfu rw'uyu mugabo. Ese uyu mugabo yarinde? Icyo nakubwira cyo gize kubaho umunyamakuru. Yego. Kandi muri guverinoma n'ubundi Perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe Ndirakobuca yabaga perezida wa Sena kuwe ku mwanya wa minisitiri w'intebe, nibwo uyu mugabo yaje muri guverinoma azana n'abandi benshi bashya. Byavugwaga ko mu ishyaka CNDD-FDD bitarimo bigenda neza mu murongo nkuko
benshi bagendaga bitangaza kuko perezida ashobora kuba yarafashe umwanzuro wo gushyiraho abaminisitiri atabanje kugisha inama conseil de stage yo mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ku buryo benshi banashimangira ko izi mfu za hato na hato mu gihugu cy'u Burundi ku bategetsi bo hejuru hari ukuntu inzego zimwe ushobora kuba ari iz'ishyaka cyangwa igipolisi n'abandi bose ko n'ubundi urumva ko mu gihugu cy'u Burundi kuri ubu 100% mu nteko ishinga amategeko bavuga ko CNDD-FDD ifite ubutegetsi yonyine nta bandi basaranganyije. Aho rero bikaba naho biganira niba umukuru w'igihugu yaragennye abagize guverinoma atagishije inama conseil de stage y'ishyaka, abantu barabivuga kwinshi gutandukanye. Hakaba n'ababihuza no kuba ngo uyu mugabo bigendanye na raporo zitangwa n'umuryango w'abibumbye zigendanye n'ubundi n'isura y'u Burundi mu ntambara barimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariho ibi bintu bishobora kuba byahurizwa. Bikavugwa yuko uyu mugabo yajyaga akunda kugendera kuri izi raporo zitangwa n'uyu muryango w'abibumbye by'umwihariko uharanira uburenganzira bwa muntu, uvuga ku ngabo z'abarundi ziri by'umwihariko mu Minembwe. Akavuga yuko ibi ngibi bidatanga isura nziza ku gihugu cy'u Burundi kugeza no ku rwego yabibwiraga na perezida w'u Burundi. Ibi ngibi rero ukaba kuri bamwe bagenda bahuza utuntu n'utundi bagaragaza yuko ibi ngibi bishobora kuba bitarishimiwe n'inzego zo hejuru. None abantu bakongera bagahuza ati ni gute umuntu apfa umukuru w'igihugu agiye mu ruzinduko asanzwe ari minisitiri w'itangazamakuru akaba na minisitiri w'itumanaho, kuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba na chairperson cyangwa se umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe kuri ubu yerekeje muri Congo Brazzaville. Abantu nanone uru rupfu bakagerageza kubihuza muri ubwo buryo, ariko twe turafata amakuru agendanye n'icyo leta y'u Burundi ivuga, ariko nanone za biravugwa zo ku ruhande nazo ntabwo umuntu ashobora kuba yazirengagiza kuko rimwe na rimwe ziguha inkuru ya nyayo. Gabi Bugaga se yari muntu ki? Wenda icyo nicyo twarebaho kugira ngo n'ubundi ikiriho cyo nuko yigeze kuba umunyamakuru kuri televiziyo y'igihugu. Ndetse ikindi uyu mugabo yarazwi cyane mu gutegura ndetse no gusakaza ibiganiro cyane cyane n'ubundi bya guverinoma, no gutegura ibiganiro n'abanyamakuru. Ubwo rero yari mu minisitiri muri guverinoma ya Nestor Ntahontuye, uyu niwe minisitiri w'intebe w'u Burundi kuri ubu. Ubwo rero akaba yitabye Imana. Ngo yigeze no kuba muri komisiyo y'amatora ndetse no kuba muri Sena. Yego, ubwo rero nibyo dufite muri aka kanya bigendanye n'ubundi n'ibyatangajwe n'impande zitandukanye. Urabona ko twagiye tugerageza gushakisha amakuru ku mpande zitandukanye, ibivugwa n'abantu bamwe na bamwe baba hanze ariko b'abarundi baba bafite amakuru mu gihugu, tugerageza n'ubundi no guhuza n'ibyatangajwe na leta y'u Burundi.